Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita dagiti agama Don Leon ken Monica. Nasdao ti balasang idinagkid daw ken kuana iti pamakawan ti amana. Imbaga na nga rod nga awan ti rumbeng nga pagdanagan ti Don. Tanalipatan nan ti anyaman an aramid ken kuana ti amana. Iti sabali a bangir. Inyo man ni Hepe Salvador ken ni Padre Simon ti ginagara ken kuana ni Mr. Wong. Iti napanday to iti presinto. Iti may sagun daway. Sinurot da Maximo ken Mr. Wong ni Monica. Iti napanday to iti simbaan. Ita gagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Awan dakes kakalak Monica. Kayat ko lang makasalita. Boss, Awan ngalod nasken pagtanakak. sige boss. Sikat makam mo. Aguray aklatan diti kotse. Juan Maximo. Sapay la kumao manukot Monica, makisalita kanyak. Pacek, numay karak kundaway, makisaw ken kuana. Malawlawakan ti amin. Kat mamilis nawan pulo samok, napasama ka mana. Sikolat wag saan makapagkadkad Monica. Isunaskan si Sasango Padre Simon. Apaman kitawag panagsalita mi. Agdilitso ako na yan, Padre Simon. Diya ako nagbayag pa. Ay bagolas mo, Padre Simon. Kastamat kan ka, Monica. Ha? Ne, Mr. Wong. Sikamat gayam. Padre Simon. Agpakada Monica, mabaling ka di makisalita. Ulay pagpiit lang. Sige, Padre. Mapanakon. Mapit lang, Mr. Monica. Wong, saanin? Di mun surutan ni Monica. Padre, hapay lapdanak. Saan nga tati umno akan ito, Mr. Wong? Amang ano imbis ang maawatan na ka. Kat kumaro lang agurayan na ka ni Monica. Anya? Agtalag ka kanyak, Mr. Wong. Patsyem ko mati bagbagag. Kawawag dagiti tao tayo. Anya ti kunada, Bogi. Adda nakita da sa magmamano abuyot ni Mr. Wong. Iti ilingayan dayta. Anya. Nukas tangarod. Talaga akayat amaamuan ni Mr. Wong. No ayan dagiti buyot tayo. Amo. Agimsan na bali. Saan ang makapaalarma tayo tamag? Basta'y bagam kadagiti buyot tayo. Nga agan nagta. Kat ikagumaan dati saan niyagpakita kadagiti buyot ni Mr. Wong. Kapay kayo lang, boss. Sigurado ang nagsakit lang tinakam nyo. Saan bale, Maximo? Adan tumutla sa bali kung taway. Boss, Hagsublitan balay pag nanadan tayo. Kayat ko akinana. Kayat ko makapagpanunot na sayaan. matungpal, boss. Kas nakunakon. Saan ko pala kita na ang swerte at dayta ken Don Leon? Hulayak sakto matayo na ang kontaway. Sakpay patong palko amin plano. Naimbag ta si Mangpet kan, Monica. Yaya. Kumusta tinapanam? Okay, Mat, Yaya. Ijay matlaayan ni Padre Simon tinapanak. Amumet nga uray di tala asidag tinapanam. Makapada naglatta. Saan ka de? Yaya ising, adda akon dito'y balay. Awanin ti rumba nga pagdanagam. Monica, Awan ti dakas na napasama kanya. Nakasubli ak asi kakaradkan. sa bagay. Ay, mapan ka kanu ijay ayan ni mamam. Apay? Ay, jak mo balasang ko. Basta tibilin na kanya. Ibagaken ka amapan ka iti ayan na. Apaman ama kasangpet ka. Anya nga tati kayat ni Mr. Wong ay bagaki ni Monica? Day tati jak mo, Narding. Saan nga nga ikaskaso ni Monica ni Mr. Wong? Talaga ko mga ipilit ni Mr. Wong ti makisarita kan kuana. Ngam linaptakon.
Tamkak nga amangan no niya ti mapasamak. Oh, anya man ti pampanunutan, Narding. Awan ti umno. Ngem agparparik na kanyak a makatulong ni Monica. Adday ta ka manen. Tunggal adday bagakkan ka. Kanayo nakasta ti bagam. Simon, amumet no kasano ti trabaho ti maysa a pulis. Amin na posibilidad. Nasken atukmaak. Tapno makakalapak lang iti impormasyon. Maawatak, Narding. Ngem kas iti kanayon nga ibagakkan ka. Agad ka lang. Tamangan kit dinoan niya ti mapasamak. Kumusta tinapanam, iha? Okay, mat, papa. Awan ti dakas na napasama. Monica, saan nagaputa palpalubusan kanyag may sarumwar, kat awanid ti pagkat. Laglagi pam ko pa, nga agingga nga adan ni Mr. Wong, at dalat ta pagkat. Tandaan na kakanayon dayta, papa. Agyamanak iti palagip. Wen gayam, nagsarita kayo ka din kini mamam, at dan sa nga minibaga na kin kakit. Awan, papa. Nalpasan. At dan sakit di sekreto yung agina. Anya dayta. Ala ni papa. Anya ko mati sekreto mi. Anya nga itamok, iha. Awan, papa. Adala imbaga na kanyak. Dahit talaan. Napintas na panunot ko. Saan ka di, Maximo? Wen, boss. Makatulong dayta. Sigurado nga min, adamang palpaliw kadagiti tao tayo. Iso kasapulan tayo taktika. Boss. Iso ibagam kadagiti tinalak mo tao. Ituloy dalang agsapol. Ngam dagiti datuma. Agtalinad dalang ayanta. Kinapudno na, boss. Madaman nga agsawsawar kadagiti kabangibang nga ili dagiti buyot tayo. Agpaspasarak da. Bareng at damaamuan da. Tsako makayat kabang ibang ili papananta. Ketap no awam may bagbakam. Seke, himano kotak. Agpaspasarak tayo lang, boss. Sana bale, tatalo lang al daw ti imbilin ko kadagiti tao tayo. Apa nagsawar da iti kabangibang nga ili. Hala, basta kayat ko. Makakala tayo impormasyon. Hamomot siguro no apay. Wan, boss. Di kag tanag. Tatalaga kasta tiyawag ko kadagiti tao tayo. Mama, apay asap sa pulam ni papa. Awan mo't nga ni Jay Ledmi, iha. Ti amugkat na panitayan ijay. Ada iti ayan ni Mang Bogi, mama. Agsasarita da? Ha? Adan sa ibilbilin, ha? Una yan ayan ni papam. Ibagak lang arudan kan kwa na asaan pa'y unay nga agdandanag. Ngam natangken ti ulo na. Unay kalakit din aya, mama. Tinasaya at inakayaban ni papa. Ta ibagak kan kwa na asap sa pulam. Mas daawaken ka, ma'am. Itay, inapuram nga aginanan ni sir. Ngam ita, si kamot ti addapay laang dito'y salas. Diyak ngamin makaturog ising. Tiyak amuno apay. Ma'am Chona, amangan no addamot parikot mo. Awan mo't kitdi. Ngam, maamiris kong agpayso ti ko na nilyon. Nagpamarangak laeng asaan na kamabuteng. Maipapanay ti inaramid ko ka ni Mr. Wong. Ngam ti kinapudno na kat madanaganak. Ha, dahi tati agpayso ising. Diyak ngamin kayat ngagdanag kanyak ni Leon. Tamo matan. Saan paylaan na imbagan iti husto ti asawak? Ay, siguro, ma'am. Kasayaatan no kanayon kapaylaeng nga agpakuyog kinibugi iti sa dinuman apapanam. Day talaeng ti amok apamuspusan, tapno makasigurado kayaw. Kasi ti sigod, padle. Atak manan. Mr. Wong,
Kaya't kumatakit daw dispensa, impakita kiti kalman. Sapay la kumatasan mo ikan sa bali kay papanan, panang pilit ko kumamonik ka, makisalita kanyak. Lading itak man. No linapdan ka amang surot ka ni Monica iti kalman, Mr. Wong. Nadlaw ko ngamin at talaga asaan akayat ni Monica ti makisarita kan ka. Amangan ko na, namang parnuay lang iti nakarkaro aparikot, no ipilit mo ti kayat mo. Mawatak, padle. Anya ko mga minti bagam kan ko anaya, Mr. Wong. Padle. Saan limad kan ka, nagbaling kami na singad, Monica. Nang luna pa ng tulong may kalakiti kasapulan dito'y San Bartolome. Mr. Wong. Kanayo ni Bakak. Hawan amok na pasama ka ma, Monica. Hamok na sugsukan laeng Monica. Na-impluensaan, iso kagulgulan akon. Kastoy lang ti may bagak, Mr. Wong. Nangipiladan iti kaso. Nagkontradimanda ka mat. Amangan no nakarkarong agbalin a komplikado ti amin. No ipilit mo ti umasidag ka ni Monica. Wano iti uray asino kadakwada. Padle. Bayam atilintag ti mang panagnak. At talaga nga inosente ka, Mr. Wong. Ulitak. Balakad ko lang dayta. Ketdak kalapagyamanap. No bilang tadumngag ka kanya. Nagsapakan ngay may diti opisina, Hepe. Ada ka di dapatan nga ibagam? Mayora, kayat ko lang nga maamuam, akinasarita nak ni Mr. Wong. May papan iti panang bayabay mikan ka, idi pinaisardeng mo ti pan nakatarimaan ti restaurant na. Anya nga iti parikot dita? Awan ti parikot, Mayora. Ngam kas hepe ti pulisya. Agpapaayak iti babaan nyo. Rumbang lang bagak kada kayo ti pan nakisarita kanyak ni Mr. Wong. Saan ka di? Sa bagay mo't ket dia. Sapay la kumatasandak akagura. Saan, Hepe? Anya kumaga po aguraan ka. Agyamanak nga rod, Mayora. Alang nga roden, agpakada akon. Sige, Hepe. Kat agyamanak iti impormasyon. Awan anyaman na, Mayora. Alaak ti panagtalak ni Mayora. Patsak nga adda ti maduktalak. Nunaan anayton ti panagtalak na kanyak. No nasapsapa ka la siguro ngay may narding. Nalabit ang nagrana kayo kumaka ni Mr. Wong. Talaga nga awan ti palya na nga umay ditoy. Tunggalag sapa. Wen nga rod. Ang amom narding. Itikas ka ni Mr. Wong nga dapagdaldalanan na. Gusto lang tiraramidin na. Simon, Nukas diyang adda ka ititang nga tinadagsan na panubok. Awan ti sabali a pagkamangam. No saan ati Diyos. Dahita kumaka na yung tilaglagipan, Narding. Ne, Monica. Apa kasta ti jar mo ita, iha? Saan ka naragsak? Iha, adda ka di parikot mo. Awan mat, papa. Anya kumangay. May kawag nga min, iha. Saan ka na irwam a makitkita ka kasta? Iti ngamin kalabas. Kanayon ka naragsak. Sika ti magan andingay kanyak. Papa, awan ti parikot ko. Anya ka kadi. Malaksid laangan. No sika ti mangipaay iti parikot. Apay ko mga ramidak day tangay. Matlagayam. Di ka nga rod agdanag, papa. Sigurado ka, iha. Ay, jak kayat amalmalday ka. Awan ka di, papa. Si Kangay, kumusta ti riknam, papa? Awanin ti rumbaga pagdanagam kanyak. Naimbaga kon, kabaila kon ti pagi. Kat sika ti makagapuno apay anataras ti panag-recover ko, iha. Dinak ngamin binaybayan.
Anya ko mangamin aga po abaybayan kayo, Papa. Iha, agyaman agad ka. Adayta ka manin, Papa. Mamin ano ka di anas kan apagyamanan nak. Agingkat si bibiyagak, iha. Katagyaman agad ka. Patpatgen ka unay, iha. Balik naksan ko tamala simpatya Padli Simon. Nga mulai kasano. Dayawak lat tamat. Tamunak salanayan o kasjaya ka mga kenkwana. Ano sa kinaldaw mapansimpaan? Tapno may panagnak ko Padli Simon. Talaga inosintiak na pasamak Don Leon. Ha! Ayop dayjay Don Leon. Talaga toso. Ngamsaan ko itulog. Boss! Adda kamat kayaman, Maximo. Kumusta, Pagnam? Kamo dyanan na, boss. Adan na pintas, adamag. Anya tinapintas sa damag nga idanon ni Maximo ken ni Mr. Wong. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Sinurot da Maximo kan Mr. Wong ni Monica, idinapanday to iji simbaan. Ket in kagumana kinasarita ti inchik ti balasang. Ngem saan ngayon kaskaso ni Monica ti inchik. Kamakaman ko man ni Mr. Wong ni Monica, ngem linapdanan dayti ni Padre Simon. Ket kinunana asaan lang nga napatuloyan ti inchik ti makisarita ken ni Monica. Tamangan no kumaro lang ti gura daytoy ken kuana. Iti sa balya bangir. Imparik namot ni Don Leon ti panangilala ken ni Mayora Chona. Babaen iti panang bagbagana iti daytoy anasken nga agannad ken ni Mr. Wong. Kabayatan na, desidido ni Mr. Wong ang mga ramat ken ni Padre Simon, tapno madalusan laeng tinagan na. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Ano sa kinaldaw mapansimpaan? Tapno may panagnak ko, Padli Simon, talaga inusintiak na pasamak Don Leon. Ha! Hayop dayjay Don Leon. Talaga toso. Ngamsaan ko itulog. Boss! Boss! At nakakayaman, Maximo. Kumusta, Pagnam? Kamo dyanan na, boss. Adan na pintas, adamag. Ha? Anya kayat mo sawan, Maximo? Anya na ita na pintas tamag. Husto ti atap ko, boss. At dahi ti kabangibang nga ili, dagiti buyot ni Don Leon. Anya? Dahi ta tinyawag dagiti tao tayo abinilin kong agsawar iti kabangibang nga ili. Ti ayop, Don Leon. Talaga toso. Tsakla yung pagkalop may tulad na papanawan dito sa San Bartolome, boyot na. Natalak, boss. Tamo na ano at dadakas sa mapasama. Sigalatan ti pagbalatakan ti amin, boss. Ha? Wala kagpaiswan niya. Oh, talaga ayop dayjay, Don Leon. Talaga toso. Pwede mo asaan pailana po na saan namin pinsan ti panagatap ko kani Papa. Ngam saan ko ang mapaglibakan ti bagik. Naragsakak iti ipakpakita ita kanyak ti amag. Sapay la kuma. Tag na nayon ng akas jay ni Papa. Saan ko? Monica, balasang ka. Oh, Yaya Ising, apay? Berberukan na ka ni Papam. Ha? Apay ka no? Jak mo balasang ko. Basta berberukan na ka mo. O sige, mapanak iti ayan na, Yaya. Agyaman nak. Kayat mo sawan. Aging gayta, di mo pa'y nakasarita ni Monica? Saan pa'y, Simon? Tumaytay mingat. Tamang ano dakas kit diti ibunga ti amin, no agdara sulosak. Narding. Jak kayat agbidot. Jak kayat agkamali. Iso arumbang la asigurado ti amin nga iwayat ko nga addang. Sa bagay, patsyag akabalam na ita, Narding. Amamukan. Simon, Sapay la kuma, tagbaligi ka iti planom. Kat sapay la kuma,
Tapumay so ti kunam adakkel ti maitulong ti planom. Tapno masulbar ti amin. Nagawid ka Matsyona. Awan ka din tinapatag nga ramid medyo munisipyo. Ado pa'y tinaskan nga si Kaswag ijay yun. Ngam nagawid takayat ka ang makasarita iti personal. May papanitan niya. Kayat ko ang maamuan, noan niya ti kabailan nga aramiden ni Mr. Wong. Ibagam ko makanyak, Leon. Nakita mo tinaramid na kanyak. Itilikodan ti panakisosyo kenkwana iti negosyo. Kat nakarkaro pa'y ngam itinaramid na kanyak ti kabailan ng aramitan. Anya, Dahito tagpay sotyo na. Apayayang amin. kinasarita nak ngamin ni Hepe. May papaniti, anya. Dumngag ka. Ibagakken ka, Leon. Sika mismo kaya't ko mangita olo. Kadagiti mang tila, kadagiti tao Don Leon. Nagpakni ka pangibang ili, Maximo. Matungpal, boss. Diya kaya't agmintis ka. Di kaya't ko. Ulay may isa. Wano dua lang mapatayo, kadakwata. Basta sigurado saan da kayo may lasi. Sige, boss. Katap mo sigurado. Siyak pa lang tiyang tignay. Mangikuyog ak lang iti dua akadwak nga agpay a look out kan back up ko. Sika makam mo, Maximo. Timpultante. May patungpal mo kaya't ko mapasamak. Kat sabay la kuma. Tayo tiday to'y kundaway. Saan kan pumalpak? Tapno ulay kas kasano. Makapalas akmat, Don Leon. Amuklatan, Ma'am Chona. Adda ti parikot, iso ang nagawid kan. Ising, kabisado kan, ma'am. Amok no kasano abaklayom ti parikot. Ngam panagkuna, kat saan asinsinan ti parikot mo ita? Aklunak, medyo maamakak ngamin. Ha? Ne, apay ngamin, ma'am. Ni Mr. Wong ti parikot ko. Anya? Apay ngamin, ma'am. Anya ti maipapan kin ni Mr. Wong. Marikrik na nga damot sa bali a plano na. Tapno makabalas. Gapoy ti panangipasardeng ko iti pan nakatarimaan ti restaurant na. Naimpag nadanon ka dito'y simpaan, padle. Anya ti maipay ko, Mr. Wong? Kas iti sikod. Kas iti nakailwamak. Hatak manan ditoy. Tapno nga kadagiti pamakpakam. Mr. Wong? Amumat no anya pagtaltala na kita. San kate? Amom no anya mapaspasama kanyak. Hagapuanan lang may sa tao. Mr. Wong, panagkunak. Saan ka maikan iti talinay tirik na ken panunot? No nagarimatan iti barukong mo tigura. Ha? No kayat mo ang magunod tinananay atal na ken talinay ti pakinakam. Sorsorwon ko mga rod ti mamakawan. Day tangalod makagapo. Iso nga wala niya mapaspasamak. Anano sa kumay ditoy, padle. Mr. Wong. Kayat ko mamakawan. Isulaksid lumlumsak gula balukong ko. Kayat ko latag biyag na ulay mark. Ti mga balwanan iti laksid panangilupit-lupit kanyak pada tao. Iso pa nga simpadle. Ano sana kumabagpakahan? Di na kumabaybayan. No kastagayam ti mang borboribor kan ka, mama. Panag ko nakatrumbang la makibiyangak. Amom asaan ka apalubusan ang makibiyang, iha. Mama, Jaklakit di itulok nga dadakas ang mapasamak. Nang runakan ka. apay nga nga amkan nyo nga dadakas sa mapasamak kanyak, mama. Gaputaan mo kung noan niya ti kabailan nga aramidan ni Mr. Wong. Panunutam laangan ti inaramid na iti amam. Jaklakit di itulok apagaramidan na kamot iti dakas. Iti may kaniwas. Iso apang nga asim, iha. Saan ka kuma amakibiyang iti daytoy abanag? Pangaasim, saan ka kuma nga agaramid iti banag at jak amo?
Mama. Ikarim kanyak dayta, iha. Pangaasim ko ma. Iti kastoy langak ita. Sandak lakit ti amay lasin. Ang limliwak, tapno may patungpal ko ti bilin ni boss. Iswanas kan ngagpaligyak. Asino ko mati magipagaro, asyak ni Maximo. Umayayon kanyak ti gundaway ha. Tuyot ni Don Leon dagiti dimtang. Panagkunak, kat sana ka marigatan amang ipatungpal iti plano, iti kaadak dito kabangibangay. Ha, surutak na kita, kat paliiwag titignay da. Kasla seryoso mati saritaan nyo itay kin ni Monica, Ma'am Chona. Binagbagaak ni Monica, ising. Ha? Apay, ma'am. Amkag ngamin, nga ang mga noan niya man ti aramidan na. Nasaok ngamin kan kuan na ti may papan iti parikot ko ka ni Mr. Wong. Kat nakuna na akasayaatan ka no, numangiwayat iti addang. Ay na, ma'am. Delikado da ita. Isu nga rod a binagbagaak. Pinaritak ni Monica, tasaan arumbang ama iramraman iti daytoy. Narigatan. Amang ano niya pa iti mapasamak kan kuana. Daytang arong kahit. Ne, iisig. Asino jirimwar? Ne, jak mo, ma'am. Mabitla ang tainak amon. Sigurado mamin, Maximo. Amangan mapay kamanan. Saan, boss? Sigurado ang may patungpal ko itinasayat na ito'y amisyon ko ita. Nasayat no kasta. Kas nakunakon, lumbang lagbaligi ka. Tapnulay kas kasano. Makabalas tayo, Don Leon. Agtalag ka kanya, boss. Takal panagtalag ko kan ka, Maximo. Saan ka bilinan? No sana kagtalag kan ka. Agyaman ako basta, boss. Sige nga utan, boss. Paliwag to di umawag. Bye. Bye. Don Leon. Kas na kunakon. Sa namin kundaway, si kalatan naglaglagsak. Sa anak maag, tapno itultulok kalatan si kalang ay ayunan kuntaway. Saan mapalin kasta? Anyamot na ni Papang. Pagdandanagan nak. Sa dinong ay tinapananda ka ni Bugi. Jak matam mo, mama. Di nakmat binagaan ni papa. Naklaatak lang nga rodan iti imbagayo arimwar da papakan bogi. Ay, Pinadasyo ka din niya inawagan, mama. saan pa, iha? Siyak laangan ti umawag ken kwa na. Amuak no sa dino ti papananda. Don Leon, isungarod nga imbaga kini Mayora ti pan nakisarita kanyak ni Mr. Wong. Tadamat amak ko, nga mga noan niya ti plamplanon na. Hepe Salvador. Nadlaw ko nga minasan at sinsinan ang negosyante laeng ni Mr. Wong. Nakunakon, Hepe. Nagbidutak anak isosyo ken kuara iti. Isu nga apaman anawaya-waya anak idinakidnapak. Inaramid kon ti rombang. Kat nagbabawi akon kas kasosyo ni Mr. Wong. Don Leon, Sana rombang agtalika ken kuana. Ayop ni Mr. Wong. Traitor day. Maragdakdakas. mas dawak laeng, Don Leon. Itilaksid ti kasya napasamakan ka. Apay nga taan natalag kapay laeng arumrumwar. Ada kayo laeng kinibugi ti agkuykuyog. Di mo kumaikan iti sabalya kay papananti na saritak, Don Leon. Takas itinakunakon. Mas daawak laeng. Anya, iha, naawagam ka din ni Papam. Saan ko ama kontak ti cellphone na, mama? Anya? Naka-off ti cellphone na. Ay, anyamot ta ni Papam. Amuna mo't analaka nga agdandanag. Ngam apay arimwar asaan ang nagpakpakada. Mama, Ni Bugi, iso ti awagam, iha. huwag niya agpaiso. Mabitla ang mama. Sana rumbang agtalag kayo latan ka ni Hepe.
Amoyo met. Pan nakabagitilinteg dahil a Hepe Salvador. Wen nga rod. Talaga sa anak-anak kasungbat at dagos iti kasdya sa lunsod na itay. Naimbaglagan, tanagkurya dagos ti panurot ko. Kat kampay iti, nariknak asim makit ti sugat ko, nga oray no agdadata ang nagimbagan. Amo, Nasiri ba talaga day jay a Hepe Salvador? Day ta tinadlaw ko kinkwana. Saan arumbang at agipasitan ti kabailan na, tama nga no anyakit di ti mapasamak. pudno day tamo. Narigatan. Amangan numamaysaan na tayo ni Hepe Salvador. Kat noon niya pa iti mapasama. Ne, at daw mauawag kan kabugi. Mabitla nga mo, tasong batag. Hello? Anya? Kasano ang napasamak dayta? Ha, apayan bugi. Asino day tang mauawag? Asino ti mawag ken ni Bugi? Apay anaklat daytoy. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon